nyini mama ayo ti hwim se na ntwie wo jimi o Ghana wo bebrebe no ka se Ghana na yebeja wo ka se Ghana na yebeja am wa jimi on kwase ampe Linda maninko nyankopɔ nhyira wo adom na se me fa wiem me fa wa network nyanya ha na wo begina betwa ho se komfo no komfo panyini no one John Mahama kwasea no mimpike adom ni bie mpo mimpike ni adaje Linda kasa wo konko de nyame nhyira wo MPP da wo Linda maninko bia me kan kire John Mahama ne na bedwafo ne se NDC fo Alessandra Cobrejonfo nyame ntwe omuka se de omunyumate na amagana sasase konkro ne se tumi wo mu dia ebe struggle NDC fo mpanimfo nyina kosi John Mahama so because omutirimu odin atirimu odin omobo amagana no nyame betwe omuka se wo de Ghana dani nuboni place ena se Ghana sika na anko so odi bia nwuma so timi fa ntua nurse fo ka no ena odi twa print ticket ema manfo mbetwa yampia DMPP fo atam no wode omo ekwa abrochire ena ni refi se o wa kwaje container ni mu niam de aba Ghana no osesa Ghana japade kwa bokena na osi wo ye leader na se ye fa leader mambofo te se John Mahama sa leader wa nwini nchirima ho se enso nyina na esai no na nananom Ghana tumi a wo Ghana ama Ghana tumi enku galamsefo no enku omu nyina antontwe se do mu wo no bekoso awusa what you say enti me de minute enti a me kacha John Mahama se na duade a wo dua no ene Ghana sika wo sesa wo de bo pa kese wo Ghana esesi a NDC fo sesa o mu de o matu kwan no wo ba ye no amaye o ma akona ese wo yi wo mu nyina ba begu fie se oni sika ni Ghana nti no e wo so nipa dodo almost 15,000 betena fie ana odi sika ni boko hwibra ana oba ye ba secretary on fa bi nto Ghana enso so sesa Ghana sika anka ono de okwa ka wonu ufafo kodi agora se ka dwempa woni tirima anka on fa bibi free Burkina Faso mla yadum light bia wode be free Ghana yadum light bia na wode John Mahama wode be free Ghana nipa boni ni de yato abayi no nipa boni nipa mambofo na NDC maye we de Ghana fo bosume miensa na inu nimu ni o ne bedu afi ba ko de mami na Ghana bo se to John Mahama mambofo be bo Ghana se to na nyame betua ne ka mi nim shi kra no mi nim se nyankopon ne asase ya kwa me tumi edi Ghana so no ene John Mahama be di no nyono ene pa na mi nim ene ni be di fi se wo di nkwa ene pa ana mi nim Jimmy fo wo yoto anom ye obi kan asema na wo kwache no abayo fo no obedi matem no eye maye no ono yakotwa print kitama no na ono obedi awu me se me ye no wadwan sa na nsame so life me kire ni nyansa ene opoma John Mahama nkotu na eduro ne huhum nyina famela no me ye ne wadwuma pa se me hu na wie ya me so life I up we so na nyankopon betua John Mahama ka enti no ba ne pa abofo bebre wo kaka no kra na ye de wonnan wo kaka no kra na ye de enti nyama yakoso wo Ghana enti NDC fo enti ya mo fe sabi enipa nwan bia mugu Ghana mu hu ade yakoso wo man Ghana nimu no ade se wo man na bo ansa mo ye mo kom ebi ne se ya chiche sika ebi ne se ya ma mo president na mo Ghana wo man na John Mahama e bo no wo man Ghana no ana Mahama wo bo man no sesi ya na do kwa na a friend say ya na omutuo no Ghana say no na wo say 50 to 20%, they say 52%. Just say o man no asase say enso nyina say John Mahama pampa so ne nyame betua ne ka John Mahama yakopɔ betua ne ka e wadi yakopɔ ni bedi ama Ghana honhom ni bedi ye benya kavinta na kwase mpani ni poso ntiatia na o twa yampia because e de Ghana sika bre no dia bone na John Mahama Ghana for dia ye no ma me da se me am so me ba di free school aba o twa me nyame nka o let's mon yenkwa let's mon ni wa kukuru di yenko na sani enim se o man Ghana mu yetimi ka no kure ma ye chi yentu da bi o
Yet Hanuma Kevin Taylor, Eddie Deep and you form one Ghana hanging at them, a trantrago for so I can somewhere any more go for so and you national security now Kevin Taylor on Ghana. Na Mahama dear, what about the year in Drew 1 year Jumo, my Ghana when a car? What's a Mayanka? Must say Mayanka. Sebi a seminar in Tim for Joak and an intro band a womb. Papa is a place, a basic Ghana Hanum, you who say in Drew 1 year place, Nimu. A da plane it to free Ghana Hanamono. And the following day, I had a cheap place while my Ghana a chair, truck cars were Ghana Musa, and a cocaine and any a cheap you Ghana here $350 million. I get a cocaine. A bunny saying a plane to be best for Ghana airport near Doom Airport light off because you named the deco. Na in Tim for Joko Kaya, dear, what's the Chinatu? As Diana do Chinatu. Moko fa akron for taxi dia kogu intim for Jofi so mo NI before. So much max. Minim say NI before and I BNI. Wo mo hye max no smax dey keka ho e di kwankofo fie e kwachi omo. Sebi da benda any who say a member of parliament ya kwachi no just like that. Abra speaker of parliament wo hono mo a e wo se wo den krata e koma speaker answer speaker catch us say kona kwachi ni pa kona so to kwachi no. And this for the catch of Moncrief say, Yaba Bechi NPP for the gum. And to quite be a so a person of NPP before gum, say NPP near Cano Crampo Crana, and was here 2 tomb. Because Yakasi by Baba Chimatum, and a Jimmy for and this for the woman in Yansa to bottom 4. Omo kan kan no omo de ti hono say an chese yo mo de se be NPP ni bia tum empo se nipa ko ne ko ama my Ghana mpoko na yo mo de se bi se eyi cocaine we e be ro my Ghana mu a ye da chemwe e de ne be si wo ha ye youth omo Ghana enye se no ma be se ni ai woni mu red kwampa ba mpoko ye hu ano na campus cocaine na ye ka sebi NDC phone kwase afo no ma ye nka the voice now who can say you're free na o ma free no you're free no na nke ye beti ase afenyo ti o mo nti ase ma ye ncheni ntumo nda ncheni ntumo no kwase adom we are the minority Ghana Reverend Ofojo o tonuro ye bu man na ma no asiampanyin Reverend Fonjo ejuma na ye de ahye ne sa parliament no eno ano ye no ono ne wo so otimi question aban no say bibi say na ekoso ono ne wo 2 minutes so betumi question aban no e na oye na ejuma o se place bia magana mu ha mo bra na mo be cheche baby kura place ni free ba plane ni free Grand Canaria or Canaria eno no eye cocaine e na mo yes a transit wo ho plane na bagana mu sai ko ho biom now be catch me say that plane na free the cocaine abagana side cocaine side echo say abeja Ghana animal 25th plane to free Ghana animal 28 ya che cocaine worth $350 million. Now be catch me say the watch not for what reason? So no be Ghanaian youth for any say Ghanaian youth want national mama mani and the hono mo cocaine be say mo mu be hwie hwie abobo badam na say ye na yesi girl be akokonu tramo a wawu yo tramo na yesi girl be akokonu a wawu yo